Hadirin para rabu sesami-sami emul jaaki sareng Gusti Allah. Apa napah abdi nami ngolok mantan laki. Sebab seusa ngak paengak seusa beri petotu kan mantan anyar. Iki mon mantan laju nih kan tahu siapa enggak kak? Anapa ampon la oning kalen jelen jelen artenda mah mon mantan laju ampon mole nanon. Iki aneka mantan anyar ki mangkata. Teti takok tak tahu kalen jelen na usah beri petotu takok posa. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana den kula mangken maturah ka ananda Iwan Fales. Pertama abdi matur ka ajunan bahwa akad nikah ka dinto aropaaki misakon ghalidha. Perjanjian kuat, perjanjian kokoh, perjanjian agung. Dan mangkana kula matur ka sampeyan. Katanya jawab pecucur. Sambian mangken nikah cukeme napa cubini? Cubini. Punten. Nonggela non talakong sapora. Mun cukeme jak ngocak cubini kak. Eki? Engki. Kak disep rajina ajunan, kak disep benih keben manusia. Eki? Anaan orang. Eman ka eman nih. Elatini mulai ki peji mulai ki ngandung eka sara benreng tua eka rembi kala ben nyabeh tarona elatini mulai ki kene mangken tinggal para pantin ratina pas eketeng ben sampean arten muncu kemi nyosok lu kambut eki napa iki engki cek ngocak cubini berek misakon ghalidha perjanjian aku sampai saking derina aku nggak perjanjian pernikahan mun beda orang akad nikah qabil tu nikah wa tazwijah bil mahril madhkur aras kali itu kunjak ternyata aras kali itu bergoyang apa ngobah hukum eki ngobah hukum seasalah haram teti halal seasalah tusa pas teti kenceran tak langkong tretan Iwan Fales kak dinto salah sebelum akad nikah mi kutu nyeting ken ngabes tak kenging ternyata eki tak oleh haram makai bekal mungkin sebelum akad tak kenging non karo kadang benereng orang semangkin dengan sak disaan karo kun bekal pah eketeng kepada ketemur berat ada lah tak ada banyak terselamat amin pangaste teh mun sebelum akad tak kenging enggak jelas begitu mari akad Iwan Fales keun ngocak qabil tu nikah wa tazwijah bil mahril madhkur napa boleh ngabes nyeting sampai lebihan benyeting sakali seasalah tusah pas akan teh kenjer alhamdulillah kan mangkana bener deh punake malik kesa pidato se viral mun lamare akad Iwan Fales ngabes dubolo nyeting pak bolo nyium sebit mun sampai satu sering kaper mati si aja alhamdulillah makanya gue lemator saya ngai benih kelakuan kung tangkung kentoka eki kiti latini makanya abdi namator pertama orang nikah itu abdi namator niatah ajunan bagus sebab an-niyatu asasul a'mal niat kak itu pondasi nah pandemi nak kelakuan dharma pondasi mun pondasi kuat kokoh insyaallah ke atas bekal kuat bekal kokoh amin ketiban apa niat mage minimal 4 kak bila si akad sampean oh malam mah oh malam mah timun takok tak niat mulai beri nikah makin sambian enggak tuli niat napaan niat dah pertama ajunan anika niat ngireng pakon nah Gusti Allah sebab anika kita lagare pakon ben Allah tung dua ajunan anika kak dinto niat ngireng lalam panah para ambiya wal mursalin
telok ajunan anika niat masalamat abe dari perkara-perkara haram. Sebab bedenah rajina ajunan bisa selamat dari neraka. Benih kor kuncuman apek tekaring tua mololo si masalamat ke neraka. Bedenah rajina ajunan bisa masalamat ajunan dari apoi neraka. Alhamdulillah. Jadi cek mikir salah aja. Orang melak gitu cek melak mata salah aja, cek ngiding kopeng separuh. Pangaste ta sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Terus pas terakhir ajunan anika niat kaangkui ngamri nak potoh sesoleh ben soleha terbarokah termanfaat. Amin Allahumma. Bon, lanjut. Terus pertama niat berfokus kak. Mung kita niat ngereng tulian niat. Pola beda sebagian mantan laju kita niat saya tulian niat fokus terbarokah termanfaat. Tung nomor 2 jadilah ajunan pemimpin rumah tangga seahli ibadah. Apa mik sakak dinto? Sebab saya nah kondisi rumah tangganya ajunan tergantung dari saya tak saya nah hubungna ajunan sareng Allah. Mun hubungan ajunan sareng Allah saya cak kubater kak. Ajunan sukses odik dunia akhirat. Amin. Anapa? Cincin Allah ampun. Allah tak kira lopor cenci. Napa dabun Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa orang yang nyempe kasengko dabun Allah. Nyempe asalat ngabdi kasengko, patuh kasengko, teroca kasengko dabun Allah. Takwa kasengko yaj'al lahu makhraja ban Allah bekal paringi jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Orang ala kebini tak kira lepas dari masalah. Cek buka sambuk kak mun urusan tokar biasa. Biasa. Kak di mabeda orang laki bini tak tokar non. Eki. Napa boleh laki bini? Dujak dengan kadang sataretanan pendapat tak pada. Eki napa eki? Karena apa boleh sataretanan kadung benring tua anak benring tua tak pada. Napa boleh laki bini? Jadi jabu ke sambuk biasa. Pereng apolong pasti aku lotak. Saya penting korje sampai kayak sembian waktu akad uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihim bi ihsan. Guru kayak ban sembian. Mbaman sombaman bini na salah, bini na tak belecar, bini na kelero. Coba langsung buang rojan. Eki napa eki? Caudak sekele beni pe dengan kos karuanan noreng. Eki napa eki? Eki terbarokah terkuat sampean. Amin Allahumma. Sompama. Lanjut. Terus. Nih, ibadah pun gula sampean. Nah, ini kak kan gula anapa gula mecek lanjar lah. Ijak dengan caudak sekele mantan laju deh kak. Jadi pengalaman, rumus kehidupan ini kita dengan kuiban rumus nahwu melolo kak. Mumpah rumus kehidupan muka kitab Alfiyah celok deh teh. Eki napa eki? Artinya ada remah pengalaman pangkelian sepo. Umpamah sambian naudzubillah terselamat dah. Pas beda masalah antara nah bini na sambian benreng tua na sambian atau bebini na sambian bentere na sambian kalak bini sambian parangkoh bini sambian lindungi bini sambian ki bekamat tua ki bekereng tua nyungkem kasokon reng tua mun tak tele isap orang cek jih reng laki nyaman gak. Alhamdulillah. Benih bahi buang roh celana noreng. Eki napa eki? Kita selamat dah terbarokah. Amin Allahumma. Lanjut. Terus. Sen nomor telok ten guru motor ke ajunan. Darema. Pasaper ngadepi penumpang. Sambian supir. Eki. Sambian supir setuju selamat tak selamat penumpang napa jangan supir. Eki napa eki? Jadi darema supir nikah andi keputusan. Supir nikah andi kendali. Mun beda angin di bare, di timur, di laut, di dajah sambian kudu mikir. Engkok supir engkok si majar mas kabin, engkok si akelu, engkok si mangandung. Setuju keputusan pacan singkok selain neng cara onoro. Jih reng laki nyawa. Alhamdulillah terbarokah termanfaat. Amin Allahumma. Jangan sampai sambian nikah anak bagi
Jangan sampai ajunan mendambakan orang bini saya tak jeremi. Mau nyari orang bini saya tak jeremi itu lagi kiamat tak kira nemu kak. Positif tak kira nemu. Eki napa eki? Anapa? Boleh ban sampean kudu paham bahwa reng bini kak dinto otak tenganah itu tiaki ban Allah lebih tebel etempeng otak tengah reng laki. Gara-gara otak tengah nareng bini lebih tebel etempeng otak tengah nareng laki, maka otomatis caca nareng bini lebih lepek etempeng caca nareng laki. Sampeyan kudu paham nih kak. Malih takor sekor atau karamololo. Reng laki kak gule ban sampeyan nika sehari semalam mampu abenta petong ibu benta. Tapi mun reng bini sehari semalam etong bitong ben ahli ilmu pengetahuan mampu abenta sagemi ibu benta. Jadi jauh nyatanyaan jauh nih kah Allahumma sholli ala Muhammad. Justru mun bini sambian tepak kasih jeremi syukur ka Allah, alhamdulillah tepak ring bini ongku bini abdina Gusti senika. Justru mun ring bini tak jeremi kini ke yang perlu dipertanyakan non. Mun ring bini jeremi syukur berarti ring bini ongku pah ngocak sambian dan share mage jok bini gula tak jeremi ya mun ki malam maka kita temu lagi kita temu mun ki sehari 2 hari sebulan 2 bulan kita temu tapi coba abah sakitilah ke atas 6 bulan kan lakar berdebu an-nikah farahu syahrin wa ghammu dahrin kan iku nikari ya senyaman sebulan 2 bulan sampai ke 6 bulan ke atas dari 6 bulan setahun 2 tahun 3 tahun andi anak setong 2 telok langantang tokar tanggimung apa langantang beda tobuke eki ya pada ban sepeda motor non guleban sambian nganak sepeda motor ka dealer mun ki anyar ke je seyelap pandi numpak sepeda motor pas tapak pak natap jongok di bebek natap sepeda eki apa kianya coba tidak oleh setahun labak lajuan sekonik numpak sepeda agak lorong sara agak apa nih karadak ngocak sampean lah torot lah makin natap sapa solo teti beseh hekua apa lalaju ka ya mon ki anyar kita itu mau mamangken boh kanton Sofia abau nang kalaki kanton Iwan Fals ki abau turin tapi dentos setahun 2 tahun kentok si abau nangkah langantang keluar bau aslina kita baca aku bater bulan di malam-malam kak kangku sampian sabar pertama montro sabar ngadepi keluarga ngadepi nafser napa sebarang montro sabar nih kak pertama dawamul wudu nih kak bukti gula paringnya almarhum Haji Muhammad Tahir tabatah pokon dawamul wudu lakar ronggo nungku orang mun dawamul wudu orang mun laku ngala wudu meloloh sabar napa boleh manusia hewan mun laku ngala wudu meloloh sabar napa contoh etek bener etek nih sabar ada ceretan kocak sabung etek ada kak tak bisa jatuh etek apa etek laku ngala wudu meloloh lebih-lebih tinggal 6 boro pah capur etek eki napa iki tapi coba mun hewan saya tak teman ngelak uduk contoh nah ajem ibadah iya sokoni langsung aja nggak apa tak ngelak udur ngosokan tapi mun etek maka dawamul wudu ngelak uduk setong pah nomor 2 lah ini yang paling penting gula andi malam-malam paringi salah satu kiai dari Bengkalan bernama pengajian gula katangkil ini patah bangkiban kayak bah itu bui beda kayak Habibi itu absin andi malam-malam kangku sabar lebih-lebih ngadepi bini iku manti nih kakak yang taning toles nika taning toles kak cukup kayak ngai ban sambian ki nika siap langsung ngamal lagi ban sambian lebih-lebih mun bini sambian barapan ngosok sini kah malam-malam nah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni ngala bener bener tutimun bini nasambian ngosok amal lagi Allahumma inni ngala
Cek laban mun reng bini kak. Ras terkuat di muka bumi kak. Reng bini ini kamu laban kikir lagi. Manglo lagi ya. Ngocai pada ngocai. Gula mari kak. Gula. Pernah mari iki pun reng bini. Salah tak kenal. Cek saking kenal karon. Gula pernah ke pengajian kak. Pernah ke pengajian bendung 2. Jadi gula ngocak ke sopir. Pesantaan kok bendung 2 seti. Eki siap. Santak rojo lo. Dopak ke tengah jalan pah ngerim sekeleng ada. Gula tu dah ibarat cumpalet. Jadi gula ngocak ke susu. Beda apa pun? Beda bu embu ya deun. Apa bu embu? Asepedaan aliting kiri api luka kanan. Korang sokone seetam buah kak. Teti gula toron. Pae ngak ben gula launan tak langkong puk sapora napuk mun asebedaan pangastete mun ali tinggiri ce api luka kanan abuh pah manjela kak pah ngocak gendeng ka kele gua ngolah ngocak gendeng ka gua me sene ka bu le angko ali tinggiri ngabede ka kakek sero ka kiri polan angko api luka kanan ela benah cok lab benda bisa saja. Habis ras terkuat di muka bumi. Kan mangkana reng bini itu ucap an-nisa imadul bilad. Reng bini itu pang-pangan negara. Tanggung. Bini karo pandemen non. Pang. Dak remah pang. Idza saluhal bilad wa idza fasadal bilad. Mun reng bini bagus maka bagus negara. Mun reng bini coba ancor negara. Kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Ara apa me kok jak pang. Sebab sakapina reng laki kento biasana sebiasa toro ocak kabinin. Are kak sing ngocak re kak. Mun cat ning dek bere. Jak ning dek temur. Apa demi kiai sebudian. Wah, pada kapi mun nyai dek berak kapi kak. Apa pengajian makin nih, Ci Hasan. Mungkin pah tak kompak ben binian. Tak kira tidak pengajian. Kini apa iki? Imadul bilad pangan negara kok. Memang tak nengi ada. Keng si menentukan reng bini re. Apa? Se pangaro reng bini. Makanya pokon mulja aki pesaper. Dia tebun kebat wi huru abon. Lah bahai amalaki tebun kebat wi larikan radio rosak. Dak rem radio rosak kiri najan raja patena tak nemu bete. Depan torot cepet ada betona. Ya pada wang le torot cek dinggi dingaki. Tinggal solambu tibi. Pah masuk ke dalam kamar ongke kata selencak tedung Sofia. Tak lanya manong ke sambil ya. Alhamdulillah terbarokah termanfaat. Santri kamu biar. Hah? Oh alumni Tan Mistawi, bini lah santri kamu. Oke baik haki. Oh pada santri nah. Oh itu akhirnya sambian terteti orang laki sabar, sebini terteti orang bini selibur asokor. Amin. Mantaran satu jaga laku kaintong, terima satu jabi Gusti Allah. Amin. Amin. Allahumma. Apon sakak dinto pengsompeng pamator dari abdinah. Muka-muka mantan sesepasang kak itu terteti cucu baris dunia akhirat ngaolia nak foto sesoleh soleha karat tu dek ke Gusti Allah nyelepeh dek ke orang sepo tor akunah dek ke bangsa sarang negara. Amin. Allahumma. Ban saporana abdina maturakina songkem dari Hadratal Mukarram Ki Haji Ahmad Badwi Muslim sapor anji eki debun aba tak bisa lagi sebab ki beda elwar matura sih ti dan gula wakilah eki keng make wakil jak cetot sih yang jatuh kau cetot roa kak. Kibaran dia besar kibaran bener-bener kibat wi pakai cetot deh roa. Engro tak langkong sih, gue lagi supir. Ngenten tak kau beri berkat supir gue sih. Bener dah remah, supir kiai mun tak beri berkat aro mereka berkat dah kiai. Dai. Jadi tinggal tanya aki guru tak tega kak. Beda berkat pun, beda tenang kiai. Keng tinggal tanya aki, beda berkat pun, sobong. Iya kalah. Iya positif tak melo kiai roga. Jadi curcur baik minta aja berkat supir. Iya pada bantu supir selain pada beri. Nih seperti tak min lo kamu beri berkat kau. Allahumma sholli ala Muhammad.
Apon sakadito bangsong bang pamator dari abdina mana bibada kacangkolangan pamator kain to murni dari kebuduan abdina tibi nyona pangapora sesobung batasah mana bibada sesae kak dito murni dari Gusti Allah manter barokah manter manfaatah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.